oh. E pa mwen kap mache nan men, se menm si e pa mwen kap mache nan, oh. Robot kap mache avèm mi. La machine observe. Robot ya la ki pou ale dim mache la, comme si wap mache wèm se wap mache. Sa yon moun kap fè hiking, yo kap monte moun. Ça bien rangé le noir là. Stop power. 1 minute. Ça commence là. Je me dis qu'il y a 100 000 à l'air là. Hein? Oh oh! Je sens que le robot a commencé à prendre contrôle. J'ai senti ça. Oh oh! E pa mwen kap mache nan men, se menm si e pa mwen kap mache nan, oh oh! Robot kap mache avèm mi. Oh oh! Men la kou avèm tou, la nou koze. Ah! Ba yo fini. Gade li jwe avèm. Oh! Men la mache, li kap mache la, e pa mwen kap mache mesi. Nou koze. Quoi? You don't feel working. Oh. Ah, mais c'est mes côtés technologiens, monsieur. Battery. This battery is Button is mode change. Start power. Okay. We have 5 levels. Level 5. This is which level? Level 3. This is level 3. Okay. And the max is level 5. Okay. You can try it. Okay. Yes, this is level 5. The max. Okay. Ah non là, vous n'avez pas besoin de me net. Oui. Et les gars font marcher vous oui. Oui. It's working for me. Yeah. Very interesting. Thank you. Yeah, it's very convenient if you are hiking. Oh, wow.